JP Technology Computer Limited, igisubizo kimwe rukumbi ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Tugufitiye laptop, desktop, ibishyashya ndetse na occasion. Tugufitiye hard disk z'ubwoko bwose, yaba iza laptop cyangwa iza desktop. Tuziguha mu ngano yose wifuza, kuva kuri terabyte 2 kugeza kuri terabyte 16. Tugufitiye accessories za computer, kuva kuri screen zazo, keyboard, souris, VGA, network cable, DVI, HDMI ndetse n'ibindi byinshi. Ibikoresho byacu byose tuguhereza garanti. JP Technology Computer Limited niho honyine usanga abatekinisiye b'inzobere bagukanikira computer yawe igasubira ubushyashya. Ku bindi bisobanuro wadusanga imbere y'isoko rya Nyarugenge, waduhamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0788 90 25 58. Wanatwandikira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose. JP Technology Computer Limited, ibyiza ku bacu. Dusatira gutangira episode ya 5 kuri Love and Soul. Ndacyari bidaguretse nko bisanzwe. Bwira mugenzi wawe nawe abwire mugenzi we ko ndagureta atangiye gusobanura. Biri kubera kugasobanura times.com. Ibintu n'ubutamu. Gake gake. Nibutsa abakunzi bagasobanuye ko ku itariki 20 dufite Agasobanuye live hariya ku Ruyenzi. Ntimuzacikwe, muzaze dutaramane. Turi kumwe na MP Production, Unique Ndabaga, Directrice w'Agasobanuye n'abazaba habaye, ndetse na Cyber wanyu muzi cyane muri Mohan Love and Sword. Aka kavuye mu gatabo kitwa Sleeping Behind. Firimira shukwanga rafitwe. Hano mu nyubako hari umuntu ushaka kumurimura tutaramenya ngo ninde. Episode ya 5 nukigenze. Nimuchiko na episode ya 6. Imana barinde. Ciao ciao. Hasta la vista. 哎呀，如此的美满，路漫漫，人生只一场。刀剑乱人是滥，情丝乱，哪一能为我？